Sangrongsalo Kailashahar Jalabasa Amchaini DNB Id Batta Phatar Hani Samung Khlainani Phainai Khoroksa Lebarni Mangkwthwi Kwlaijak Mankha Bini Mung Purna Urang Abohai Patimung Koktwma Mankha Hunkhe no Patimung Thaio Thangwi Sogwikha police. Patimung Koktwma ni bising tu Mankha Kailashahar Bakhaksini Jalabasa Manipuri post Khlainani DNB Id Batta Samung Khlainani Phainai Phatar Haste Labarok Aro Samung Khlainani Phainai Purna Urang Abohai no Sangrongsalo Maisamani Yagola Thuboi Phainai Koktwma Fiaba Sangrongsalo Fungo Hunkhe Purna Urang no Logia Ongwe Rinani Thangwi Khorang Kwlaijake ni bagai Doga Dagare Nigui Mankha Bini Mangkwthwi Kwlaijak Logi no Id Batta ni manager no Patimung no Thi Chamani Yagola Panishago ni police no Rohorjaka Koktwma Patimung Koktwma Mankha ni Patimung Thaio Thangwi Sogwikha police Abani Aglo no Mangkwthwi no Thulangjaka postmortem ni bagai shakham nogo इटा बट्टा में रात में हम निकले हैं। इटा बट्टा में है हाँ, कल रात में नहीं आज रात का हाँ इटा बट्टा में है उधर पूरा मर गया वो क्या चीज से मारा तुम उसको हाँ डंडा से मारा था मोटा वाला डंडा से वो मर गया वो हमको पूछ देता वो लोग वरदान देता है आदमियों को भट्ठा वाला। तो अभी तुम अकेले आए हो इधर? अकेले हम भट्ठा में 4-5 आदमी था। उसका नाम क्या है? 4-5 आदमी क्या? वो लोग चले गए होगा भाग गया होगा। नाम क्या? नाम पता? Yang de khaksa faising Patimung no ti jaitugine tomani yagola Patimung Khorang Tongwi mano hene Khoroksa no arrest Kwlaijak Panishago Thanani police Patimung no ti no jaitugine to Mung Khorsak tabuk police. Bureau report Chini Khorang.